batebi. Batebi ekene. Ntegere bia. Njena achite gae kerenyo. Dirimu amine tinga gente kenge koba. Nkabatebi nga omongwano yo munyama tokuirari. Ngakura kuruma baka marogo. Nkabate yo mongwano rukuroche bumwakere chikura na maoko na maguru. Kuira. Mugacha onde ngosoro no moke akirochi nero tamanye dikende Yesu kumanje ngasukuma mabono mungono nero le president nyamoko nere chairman ya Alliance Bungari na injo muisi mu binje chief bi serikali ebite na obiko bayo ebite na obiko banga igo lakini bono batebi na bora nyoro twanje kyo musikoyo na bora nyoro twanje kyo musikoya abasikaba bacholire na bora nyoro tobanje lakini bate yeke aeremere emyake ye 5 tasme no bali no ani je kunante nene gana bora nyoro tunganje kuna aeremere inchozoro gedogera kore gozoro mami to gaki tas more meri bono yo momwancha morana yale mobungo ino mona ayo kumwebereri nero bwate egetarikia no dimugirango ekebetia bete maigari nero kwamwa nga school gete pesa gete kwenda chire asegete geto gete kwenda chire nero kwamwa asebite iriko ge ntoigwana ini nonya ni goraria president ya Kenya ebe to mwakereti kura kwa mwakereti kura president ya Kenya kuro William Samoei Ruto omonto itruko no mwaka chintacho oine ngombe go kam uwaka chintacho gotaide kuyikama uwaka chinta yana ko genda neke boko pa gotaide gukama Amen. No kame. Omogusi around yeye bahati mbaya muna tu alenge tu akagetenga bono bangona bali balenge serikali no bago cho bateire kimokora bugake kiragete kobe. Okoba tutageta magenderro. Omongwano oyo ntaire to mwebereri emyake ye 5. Ke koera onye gotare ko mweminchira. Ke go ika 2026 ayeminche. Nae na lili yobugato maana engakiegyo. Lakini bono iga nero bugate serikali. No di mogirango motaide chipara. No di mogirango motaide stima. No di mogirango motaide chiskuru chenu chiagacho. Ayo mako mochiera okomwakerege kuba okomosa chipare chiotagete wabeke kwa kichitaeri chiateka wakura ngade chiparo tagete. Ai chipara ndichiago korera. Naro tinambo songaria muntu dako mukirige nali nene waka ambulance ambulance yabo to mungira bwa trend utakira karanya kitaria drive karua ali gatama mungira gachigotema gwekonya bahati mbaya agakwa aria ayege tukorokora akietu okomo mboyo bali bawote basufuria yetu na akietu okomo mboyo inuge ndra okora sufuria yetu nditi atoretera abantu bano tumugirango batalyo korora sufuria yetu obuoyo to okora koruga estima naro chinya moka abegere chisenta chinyinge chia last mile connectivity abande baraire ochakira next month ngocha turega college last mile connectivity across kerase abantu banyore estima zemechi basema na mento gaki emechi ngobeka tore estima moboli naro chebinyorari gete bindenda maikia marieta oyo arabu nkarra ababunga ababande bakogenda kwandamana mbali gotoka ali asitokobeka bintu barawa batenga baba jasema muntu ngotoka tisima baba jasema muntu ngotoka tisima baje tokoros bako muke mahoko gorenye baje kene ya Ruto ntuntoje tageti obuoyo twali komekaga bakote obuoyo no bwa Ruto ntoje tageti ebusuro take koretaga bakote ebusuro ya Ruto ntoje tageti para take komekaga kabisa onaro che program ya Ruto in the next 2 months oja koigora chipara chetoga bakote abane chia Ruto ntoje tageti ono gakia abantu bamito emyake yeme tore mapema tutaraika 2027 amagendero mutagete gosetora umana na ene bateni kana ene nkorereke na hiyo tutazungumza kwa Kiswahili taka rangi kwane kiasi Kiswahili. Kwa mfano nimeona juzi mheshimiwa Raila Odinga akisema ya kwamba anataka kuongea na mheshimiwa William Ruto, anataka kuzungumza na yeye. Mara anasema sijui Ramaphosa amekuwa hapa, sijui Suluhu amekuja hapa Kenya, anataka kuonana na William Ruto amuongeleshe. Kwanza nataka niambie mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba mheshimiwa William Ruto vile tunazungumza sasa hivi yuko Pwani, anaendelea kuaddress watu, anaendelea kupeana maendeleo kule Pwani. Wewe kama unataka kuongelesha mheshimiwa William Ruto,
kuna tent kubwa hapo, wewe enda uketi hapo, utapewa microphone umuongeleshe, na upewe microphone aambiwe. Na nimwambie pia namna hii, ile kitu mimi najua Mheshimiwa Raila Odinga yeye anataka kubageni kivyake. Anakuja anaambia wananchi cost of living is high. Akienda akipewa yake kwa sababu anataka kupewa yake, atasahau maneno ya cost of living na hiyo maneno mengine, aache wananchi chini kwa sababu yeye amekula na ameacha watu wengine chini. Raundi hii tunaambia Mheshimiwa Raila Odinga, kama tunataka kuzungumza juu ya maneno ya cost of living, you do not need Samia Suluhu akuje Kenya aongee juu ya bei ya mbolea, juu ya bei ya mahindi. Samia Suluhu ako na nchi yake kule Tanzania. Wewe ongelelea yako hapa. Sasa Samia Suluhu akuje hapa Kenya, aketi na Uhuru na Mheshimiwa William Ruto waongee juu ya bei ya maharagwe. Siku hizi nasikia maharagwe inaitwa sijui inaitwa namna gani? Nasikia inaitwa Roskoko. Sasa Samia Suluhu akuje kuongea juu ya Roskoko hapa, waziri wewe ndio naona wewe ndio madam. Samia Suluhu akuje hapa Kenya azungumze juu ya bei ya Roskoko. Si yako na Roskoko yake kule Tanzania. Sisi wote tuzungumze juu ya bei ya Roskoko yetu hapa, yaani maharagwe hapa Kenya, ama namna gani?